Ovo što ću sada kažem nije stvar politike. Ovo je stvar teške, ljudske, moralne, etičke, humanitarne, svake vrste bruke. Sinoć se u Podgorici desila jedna užasno ružna situacija. U jednom podgoričkom lokalu je skupljana humanitarna pomoć za mladog momka Božidara Janjuševića, koji skuplja novac za svoju operaciju u iznosu od 115.000 eura. Stvar je užasno alarmantna i pogledajte šta se sinoć desilo. Komunalna policija, kao što ste vidjeli, upala u lokal, napisala kaznu zbog navodne buke i uništila humanitarno veče. To je sramota. Podgorica mora biti grad otvorenog srca. Ne možemo da insistiramo na kažnjavanju nekog lokala zbog glasne muzike, a da sa druge strane direktori i funkcioneri glavnog grada kradu 100.000 eura. Ja ću dati sve od sebe da dam i političku, i medijsku, i ljudsku, i finansijsku podršku ovome momku, a ti komunalni policajcu i ostali koji su te tu poslali, sram te bilo. Ajmo sada svi zajedno da pomognemo Božidaru. Pogledajte žiro račun i uplatite koliko možete. Kao što kažu, naše malo nekome znači mnogo.